asikwazi kodwa nje yami ukuhlala namakhono. Uyazi ukuthi emva kwalapho sekwenzakalani. Ngibona ukuthi emphakathini asinawo amanzi. Kodwa nali awuphongolo lapha nalikhona. And impompi zafakwa emabaleni zikhona. Kodwa amanzi awekho kodwa uphongolo oluhlezi likhona lokusazalwa lalunje yawuphongolo. Yindaba amanzi ngabe bikho manje eDumbe. Kodwa nanti uphongolo lula nazi impompi emabaleni. Kanti le impompi zayifakwa futhi le impompi zaphuma amanzi. Kodwa amanzi asinawo emphakathini. Lapho bese ngiqala ukubona ukuthi yes ngisho ingane zesikole mfethu uma ngabe zibuya esikoleni zibuya ziyokha amanzi. Thina abadala siwakha amanzi. Lamanzi azosetshenziswa yithina. Ingane sengamambongo lamanzi. Mangabe ibuya ukokha amanzi njalo sekulethi kunamalayini amade le and lamanzi angcolile lamanzi azowakha awekho esimeni sokuthi engaphuzwa engadliwa umphakathi. Uyangithola. Kuthi ngithi mangabe ngiyibona leyo nkinga leyo ngibheke nemigwaqo egugulekile kodwa futhi kuzothula iproject ngithi hayi yabona laba bakhona too much because mina sengibonile ukuthi le nto abantu bazoyenza emphakathini ngeke beze beyenze banamanga ngesimo sokuthi nathi asisizakali kodwa sichithwa sesikhona khona usufikile uchithwe mangabe ngibuza uthi kanjani ngisho kanjani kwathi ubuse lapho uyi-NFP banginyamanisa nepolitiki engazathi mina ngake ngabonakala nginesithombe ngihluthe nompilo engazathi mina sengiyi-EFF okokuqala mina ngaze ngize ngivote futhi akekho umuntu engangamrecruitela i-EFF engathi ngiyarecruita nje ngathi ngiyakuthi mina ke ngi-EFF ngisacethe isijoin i-EFF kungaba ukwazi kwami ukuthi mhla kuthiwa ngiyayo ukuyovota mhla ngithandile ngivotelani ngoba bengakasiboni isidingo sokuvota ngalesa sikhathi lesiyami yangithola so nje yami ngikhiphe ipost yokuthi akunamcimbi ozokwenzeka laphana kukanje ngicela umphakathi ngiqede ngiposte ngifakwe kwiDumbe current affairs itrend uyayikhumbula ukuthi ngicazela la ikambi yami lapha ngafuthelande njalo nkabi yami so uma ngabe ngihleli strike emphakathini yawazi umphakathi uyasaba umphakathi mfethu kunabantu abasaba abaphusha abanye ngekhanda so mangabe ngimemezele emphakathini kungazathi umphakathi uyasupport uyangisupport uzophuma lutho beyibambe eqala le strike because bona vele nabo Atlantic social media nabo babona bekhipha amaphoyisa amahlathi yakhumbula ukuthi kwasha amahlathi lapha so kulesa strike lesiya kwashiswa amahlathi lesa babe strikeela inabantu o2 ukhuphwa ko2 ngiyakhumbula kuthi webhuti uma ngabe kusenje sebebonile bese bewakhiphile amaphoyisa mangabe ngiqhubeka ngemphakathini mina umphakathi usuyasaba usatshisiwe kwaba khona idlazanyana libatshela ukuthi hey ningayi lapha lo muntu lo unifaka ngamakhanda even ngisho abantu bengihlela nginabo lento bangijikela mfethu uyazi sebabale sengazathi yeyo mfethu kasina ngikhulunywa kabi lapho kuthiwa Bhutumbesu uma uhambe nemali eningi eDumbe engazathi ngihambe nemali ngingahambanga namali mina engangade nginikwe nje umeya wayengathi unginikelani meya bathi imali umeya wanginikeza imali engiqheba leso strike ngizoqhubeka ke ngixoxa ukuthi ifika kanjani lapho mangabe umphakathi ungangisupporti mangikhuphuka ingane zesikole sezesikoleni engiqale ngithi ngivimba ingane zingibalekele ngikhuphuka nedlanzanyanyana encane khona omunye umfana wami wasekhaya ngeke ngize ngikusho ngoba ngize iposter vele ukuthi ngizolokhu ngichazela abantu ngamaphathi until iziphelele